Bilo mi je 6 ili 7 dok sam živio u Libanonu. Zemlja je bila uništena u to vrijeme i ubojstva su bila normalna i česta pojava. Sjećam se jednog razdoblja u kojem je bombardiranje prestalo na neko vrijeme. Ostajao bi doma i sjedio pred televizijom gledajući jako čudnu emisiju. Bila je to dječja emisija koja je trajala nekih 30 minuta i sadržala je čudne i zlobne slike. Uvijek sam mislio da je to pokušaj medija da dovedu djecu u red sa taktikama i plašenja i straha. Moral svake epizode bio bi da loša djeca ostaju dugo budna ili loša djeca otvaraju frižider noću. Bilo je jako čudno, a da bude još gore bilo je na arapskom. Nisam baš previše razumio, ali većinom su slike i grafike bile i više nego dovoljno strašne. Ali ono što mi se najviše urezalo u pamćenje je bila završna scena svake epizode. Kamera bi zoomirala na neka stara, zahrđala i zaključana vrata. Kako se približavala vratima, čudni i ponekad zastrašujući krikovi bi se počeli čuti. Bilo je ekstremno zastrašujuće, pogotovo za jednu dječju emisiju. Nakon toga bi se pojavio tekst na arapskom koji piše: ovdje idu loša djeca. Nakon toga slika i ton bi lagano nestao i to bi bio kraj epizode. Otprilike 15 ili 16 godina kasnije postao sam novinarski fotograf. Ta emisija ostala mi je u glavi cijeli život. Tu i tamo bi me sjećanje na nju jednostavno udarilo u glavu. Jednom mi je bilo dosta toga, pa sam odlučio istražiti i vidjeti što mogu naći. Nije mi dugo trebalo da doznam gdje je studio u kojem se snimala većina te emisije. Nakon još malo istraživanja otovao sam tamo i saznao da su svi studiji ostali napušteni nakon rata. Ušao sam u zgradu sa kamerom u ruci, iznutra je izgledalo kao da je sve izgorjelo. Mora da je izbio požar ili se netko na brzinu htio riješiti zastarjelih rekvizita i namještaja. Nakon 2 sata šetanja i fotografiranja po ogromnoj zgradi, naišao sam na malu, izoliranu prostoriju. Nakon što sam razbio par starih brava i uspio probiti velika zahrđava vrata, ostao sam zamrznut na pragu par minuta. Tragovi krvi, kose i mali komadići kostiju bili su razbacani po cijeloj prostoriji. Bila je jako mala soba i jako uvrnuti prikaz. Ali ono što me stvarno preplašilo, ono što me natjeralo da odem van i više se nikad ne vratim, bio je stari u kavezu postavljeni mikrofon koji je visio sa plafona usred sobe.